Reka ngo ikaze mu makuru y'uyu munsi Minembwe capital yaguteguriye uyu munsi nakazi rimwe itariki ni 3 z'ukwezi kwa gatatu 2025 muri tizo za Minembwe capital muri kumwe na Chris Muhizi hamwe na Bruce Bahanda. Reka makuru yacu tuyahere mu mirwano yabaye uyu munsi aho imihana itandukanye y'abanyamurenge irahazwe nk'imurenge muri Kivu ya majy'epfo yagabweho ibitero aho bivuga ko imitwe yitwaje intwaro ya FDLR na Wazalendo ifatanyije n'ingabo z'u Burundi ko ariyo yagabye ibyo bitero. Imihana itanu y'abanyamurenge yatwitswe muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 2025 ni mu bitero ingabo za Repubulika demokarasi ya Congo, Fardc, iz'u Burundi bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro ya FDLR na Wazalendo bagabye ku baturage batuye mu Bibogobogo, Mikenke na majy'epfo ya Minembwe. Imihana yahiye harimo uwakabara bijanda magaja aha akaba hari mu gice cya Bibogobogo cyatewe n'inyeshamba za mayimayi ziyobowe n'uwita Colonel Toronto. Ahandi imihana y'abanyamurenge yahiye nk'uko amakuru agera kuri Minembwe.com abivuga ni mu gice cya Mikenke icyagabwemo ibitero n'ingabo za Fardc n'iz'u Burundi aho bivugwa ko zatwitse inkambi yarimo impunzi zibarirwa mu bihumbi. Iyi nkambi y'impunzi ya Mikenke yabayeho mu myaka 4 ishize nyuma y'ibitero za mayimayi gufasha bw'ingabo za Fardc zagabye ku banyamurenge bari batuye mu Turambo, Rushasha, Kamombo, Marunde no mu bindi bice byo mu cyo hagati. Aya makuru akomeza avuga ko iyi nkambi ingabo z'u Burundi zayitwitse nubwo bitaramenyekana ko yaba yahiye yose. Ni mu gihe kandi ibitero mayimayi yagabye mu nce za Biziba mu majy'epfo ya Minembwe byarangiye naho batwitse imihana y'abanyamurenge iherereye muri iki gice. Amakuru avuga ko yirwanaho yatsinsuye iri huriro rigizwe n'ingabo z'u Burundi za Congo, FDLR na Wazalendo ibasubiza inyuma. Biravuga ko ingabo za Congo n'iz'u Burundi zatwitse iriya nkambi y'impunzi ya Mikenke twirwaneho yazisubije inyuma ariko kugeza ubu bakiri mwihangana rikomeye mu gihe kandi yamaze no kwigarurira n'igice cya Biziba cyari cyagabwemwo ibitero n'inyeshamba za mayimayi. Hagati aho mu Bibogobogo habereye imirwano ikomeye ariko naho bivugwa ko uruhande rwa Wazalendo rwagabye biriya bitero ruri kurwana rusubira inyuma nubwo imihana y'abanyamurenge yamaze gushya. Kuva kuwa gatanu w'icyumweru gishize abatuye indondo ya Bijombo bavuze ko iwabo hanyuze ingabo z'u Burundi zaje zinutse ziva Uvira. Bavuga ko izi ngabo zigizwe n'ibatayo zibiri nkuko babivuze zari zerekeje mu Minembwe kandi ko ubwazo nazo zabwiye aba baturage ko ariyo zerekeje. Ati kuwa gatanu abasirikare b'u Burundi banyuze kwirango ariko benshi barara ahitwa mu Kagogo zari zinutse ziva Uvira zitubwira ko zigiye mu Minembwe zari batayo zibiri. Ni mu gihe twirwaneho iheruka kwigarurira ibigo by'ingabo z'u Burundi n'ibya Fardc byabaga mu Mikenke na Kamombo. Ibi bigo twirwaneho yabyigaruriye nyuma yaho mu Minembwe na Mikenke ndetse no mu muco hagati abanyamurenge bakomezaga kugabwaho ibitero by'iri huriro rigizwe n'ingabo z'u Burundi, Fardc, FDLR na Wazalendo. Kuzamuka kw'aya mabatayo abiri y'ingabo z'u Burundi biri mu rwego rwo gutanga musada nyuma yaho izari mu Kamombo na Mikenke zitsinzwe. Uyu munsi rero tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 2025 byavuzwe ko iri huriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ririmo ingabo z'u Burundi ryagabye ibitero ahatuwe n'abanyamurenge. Umwe mu baturage batubwiye ko ibyo bitero byagabwe mu majy'epfo ya Minembwe, Mikenke na Bibogobogo. Yagize ati mu Minembwe tuzukiye mu ntambara umwanzi yaduteye ku gipimo mu Biziba na Biraro mbiri mu Mikenke.
Ibindi bitero byavuzwe mu Bibogobogo naho hatuwe n'abanyamurenge, aho amakuru avayo avuga ko uwabateye yaturutse mu Mutambara mu Babembe. Ntibiramenyekana neza ko aba Wazalendo bateye ku gipimo na Bibogobogo bari kumwe n'ingabo z'u Burundi. Gusa bizi ko izi ngabo z'u Burundi arizo zagabye igitero ku biraro biri mu Mikenke. Amakuru amwe avuga ko twirwaneho yabashije gusubiza inyuma ibyo bitero byose yagabweho muri izi mpande zitandukanye. Nyamara kandi andi makuru avuga ko mu Mikenke imirwano yaremereye, ariko ko ku gipimo twirwano yashubije inyuma uwayigabyeho igitero nta mbaraga nyinshi ibashe gukoresha. Uherereye mu Mikenke yagize ati adu yaje ari mwinshi ku biraro mbiri, ariko ubu twamwirukanye ari guhunga yerekeje uruhande rwo mu Rwintsakuku. Imirwano ibaye mu gihe mu mpera z'icumweru gishize i Bukavu hashizweho guverineri n'abasivile guverineri babiri b'iyi ntara ya Kivu y'Epfo. N'ubuyobozi bwashizweho n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC ibarizwamo imitwe ibiri ya gisirikare wa M23 n'uwa twirwaneho. Mu yandi makuru ava ikirembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajy'epfo avuga ko ingabo za leta zihaherereye ziri kwicwa nk'isazi zicwa na Wazalendo. Aha rejo abasirikare 10 ba Fardc biciwe mu gace kitwa Maimoto ko muri Kirembwe, aho bivuga ko bishwe n'abarwanyi bo muri Wazalendo bayobowe na General Hamuri Yakutumba. Ni nyuma y'imirwano ikomeye yahanganishije Wazalendo n'ingabo za leta ya Congo FDLR. Aya makuru ahamya ko muri ibi bice by'Ikirembwe hamaze iminsi habera ihangana rikomeye hagati y'izi mpande zombi, kandi ko iryo hangana rimaze kugwamo abasirikare ba FDLR benshi cyane. Bivuga ko iyo mirwano iva kuba FDLR yaratsinzwe natwirwaneho mu Minembwe, aho yigaruye ibigo bya gisirikare bikomeye birimo icyamadegu, ari naho hari icyicaro gikuru cya brigade, ikirundo cyarimo irejima n'icya Kiziba ndetse n'icya Mikenke cyafashwe nyuma mu cyumweru gishize. Si ibigo bikomeye bya gisirikare twirwano yafashe gusa, kuko yarafashe n'ibiro bikuru bya komine ya Minembwe n'ikibuga cy'indege giherereye ku Kiziba mu Minembwe, ndetse inigarurira Kamombo yarimo ingabo z'u Burundi zirwana ku ruhande rwa leta ya Congo. Ibi byatumye haba gusubiranamo hagati ya Wazalendo n'ingabo za Fardc muri Fizi. Isubiranamo ryabo rikaba rimaze kugwamo abasirikare ba Fardc babarirwa mu magana, nkuko amasoko yacu atandukanye abyemeza. Hagati aho aba Wazalendo bakomeje kugaba ibitero mu bice bya Bibogobogo hatuwe n'abanyamurenge benshi. Bibogobogo ni agace bivuga ko gaherereye mu ntara y'ibirometero mu ntera y'ibirometero bisaga 70 uvuye muri centre ya Minembwe, kakaba kandi hafi cyane n'umujyi wa Baraka, kuko aho ni mu birometero bibarwa kuri 20 uvuye muri Baraka centre. Muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu 2025 Wazalendo bayigabyemo igitero. Amakuru avayo avuga ko iki gitero cyagabwe neza mu giturage cyangwa se mu muhana wa Magaja, nkuko bivugwa. Ni igitero cya Wazalendo kiyobowe n'uwitwa Toronto ukunze kwita Koloneli. Ni igitero aba barwanyi bagabye mu gihe hari hamaze iminsi hari umwuka mubi hagati ya Fardc n'abaturage, aho izi ngabo zishinja abaturage b'abanyamurenge gushigikira ibikorwa byo kwirwanaho. Ndetse mu makuru Minembwe.com imaze kwakira avuga ko ingabo za Fardc zitatabaye abaturage. Izi ngabo zaburiraga aba baturage kudashigikira twirwaneho, hubwo bagakorana na gumino ikorana bya hafi n'imitwe irimo FDLR na Wazalendo ishigikiwe n'ubutegetsi bw'Kinshasa. Reka ngushimire we wabanye natwe muri aya makuru twabagezaho uyu munsi. Kwibutsa ko twadukomeza kubaheza update amakuru kurambuye wayasanga kuri website ya Minembwe.com. Kwifuriza ibihe byiza.